Hai, selamat siang, Mulujeng Enjing, Kang Sadrik Sadayana, no Ayah di Lembur. Balik lagi di channelnya Kabayan Zaman Now. So, right now in this video, Kabayan lagi ada di salah satu restoran yang paling kece di Times Square di Manhattan. Bisa lihat di sekeliling kita, tempatnya enak banget, terus ada lope-lope. By the way, happy Valentine buat yang kalian yang lagi lope-lope sama pacarnya. Jadi on this video Kabayan mau ngasih tahu gimana sih orang New York itu, New Yorker kalau dia makan siang. Jadi kan sebelumnya Kabayan udah review tuh gimana orang New York breakfast, having breakfast. Now this video Kabayan mau ngasih tahu gimana sih New Yorker itu kalau makan siang. Jadi kalau orang New York atau bule itu makan siang atau yang cara di lumurnya, kalau di lumur mah satu paket pedina non dina piring, ada nasi, ada lemper, ada ikan goreng, ada sambal. Jadi one full dinner or lunch. So in this orang bule dia New York dia, jadi mereka itu makannya itu jadi ada step-stepnya. This is your Caesar salad. Thank you so much. And your side plate. Sure. You can share it. Okay. Thank you so much. Thank Enjoy. you. Love. Oke, jadi pertama sebelum kita dapat main dish kita, seperti Kabayan yang ngasih tahu, jadi sama makan main teh kita itu punya sup, salad, appetizer tadi. Jadi iya pertamanya Kabayan gaduh salad. Namanya ya Caesar salad, so grilled chicken salad. So what is this? What inside the combination is we do have Roman lettuce, we do have grilled chicken, and salad dressing and little bit parmesan cheese on top. So this one is gonna be lovely appetizer. Okay, so buat minumnya ini little bit special because this is the waiter said that this is the special today. Even look is like biasa aja. Jadi ini itu sparkling water sama grenadine, pomegranate. So this is lovely minum, lovely drink. Ini enak banget. Ada taste mist-nya itu lime sama pome. Jadi ini is the best. This is lovely. I like this chicken, grilled chicken pepper. It's so nice. The first dish is for cheddar grilled salmon. What we have here is steamed broccoli, garlic mashed potato, and grilled salmon with the cheddar seasoning and lemon. Soalnya kalau di sini wajib kalau makan ikan itu harus pakai lemon, jadi little bit sour. So this is the first one, grilled salmon. Ta-da! The second dish is we do have a sirloin steak, grilled sirloin steak. What we have here, we do have a steamed broccoli, classic French fries, and this is the sauce. This look like Swiss cheese, melted Swiss cheese, garlic, and then ada grill shrimpnya di sini. So this is the one. The second dish is grilled sirloin steak. It's medium well. Medium mana emang? Kecap aja. Enak pisan. Nah itu dia tadi makan siangnya Kabayan ala New Yorker, ala bule. Jadi buat kalian yang pengen komentar, don't be shy, jangan malu, komentar di bawah ini. Ada kritik atau saran, just write down in this page down. And jangan lupa like, subscribe, and share. And buat terus Sadayana tetangga di bumi, hatur nuhun pisan anu atos mengikuti video-video Kabayan. Okay, so see ya in the next video. Mwah.